Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata gore re dire reading ya rena ya yona beke ye re bona gore na tša bophelo di eme ke sebopego mang. Ke na le the Ace of Cups, e rebegile, e dutše in reversal. Ke na le the Four of Pentacles, e dutše in reversal. Ke na le the Death card. Ka tšona karata tše tharo tše ke rata go botša gore o tloga tšatši la lekgono maybe matšatši a mabedi a tlago ba beke ka mokana ga yona o ka ba le mathata when coming to ditaba tša marato. Go na le motho le gore a ka nna a tlo go kgwetša le gore wa o kgopiša wa kgwetša le o nyamile e ka ba molekane wa gago a ka dira ntho e le gore mohlomongwe o kgwetša le gore e go nyamiša pelo o ba kgwetša le gore ebile go ba le di-arguments mara ntho ke tlo go botšana gore o tlo no kgwetša o nyamile go yona beke yona yeki. And then tšhelete le yona e tlo ba bothata yona beke so go ra gore o šomiše tšhelete ya go gabotse o se ka kgwetša le gore o e spenda bošaedi wa tla kgwetša le gore mafelelong go na tše tle le gore tšhelete ya nyaka ka spiti ga o na le ka cent šomiša tšhelete ya gabotse ka tshwanelo. Go na le ntho e le gore e tla mafelelong kore e ya fela e ka ba yona relationship yeo o leng kare ga yona mohlomong ke mathata e le gore o ipotša gore it's enough go ba e ka no ba le ntho ngwe le gore be e diragala ka ra bophelo ba gago e le gore e tla mafelelong go ba e ka ba ntho e le re amana le mošomo wa gago kgotsa le gore o motho wa bereka ka di-project o na project e le gore e tla to an end ya fela gomme ge e fela go ra gore lebati le tla bulega go tla tla ye nngwe gape project go ba mošomo wa gago maybe ke contract ga se permanent wa kgotsa le contract ya fela o se ka nyama ka go kala gore e segale mabati a tlo bulega le tšeo tse tlo tla ka ra bophelo o ka tlo kgwetša e le gore o kgwetša contract ngwe gape e le gore ebile e ke e telelenyana goba tšheletana ebile e kaone wa kgwetša lebile o kgona go kgwetša a permanent job. Go ba bangwe go ka nna go ba le wa experience lehu ya ba ntho e le gore go na le motho e le gore wa mo tseba or motho e le gore wa mo rata wa mo favor wa kgwetša gore motho maybe a ka ba lwala or something goba mohlomongwe ebile a kry accident ya ba ntho e le gore motho le wa tlhokofala so go na motho e le gore e ka ba motho e le gore o nna gaufi le wena o ka no ba motlwaetše o ka no ba se motlwaele mara go na le lekgolo e le gore le tlo tlhaga o tlo kwa ka lona. Okay, ke na le the King of Pentacles, ke na le the Five of Swords, ke na le the Devil. Le ge e le gore beke e ka thoma gampe when coming to tšhelete ke rata go botša gore beke matšatši a ntše a subelela mola mabati a tlo bulega mabaka a tšhelete a tlo bulega ke bona o tlo ba le tšhelete e itseng o tlo ba le lucky ya tšhelete so go ra gore go tloga today a ke re ko botša ka tšhelete le gore o tlo kgwetša le gore ba le problem ya tšhelete o tloga today thoma meditations wa gago thoma manifestation ya gago o manifeste tšhelete gore tšhelete e tle o seke wa e loser eupša e direng e tle mo go wena le yona relationship ya gago ka go botša gore go ka nna go ba le problem ka ra relationship goba friendship jwalo le jwalo so go ra gore rapediša any relationship e leng gona ka re ga bophelo ba gago e ka ba relationship ya le bagwera ba gago batho ba berekang le bona baagišane batho ba family goba molekane wa gago go ra rapediša relationship tšeo gore go se ka ba le anything e bad e tla go diragala e le gore e tla khosa dikgokagano e tla khosa dintwa between lena o swantse o di rapediše le tšeo le lona mabaka a tšhelete wa rapediše tšhelete e se ke ya phatlalala eupša tšhelete e tle go wena so o na le power ya go dira dilo ya go manifesta dilo tše di botse mogola wa reading ye ko go botša gore go ka diragala dilo tše di so ke di-negative things goba mohlomong ka diragala dilo tše di so e le go di-positive things so go ekwa ka di-negative things ga o napo o nyama di sa tloga fase no mo reason ya this reading kore ga o e ko bona gore dilo ga ba go botša gore dilo di tlo diragala dilo tša o se kgatlhiše dilo tša o se bega botse go ra gore ema ka maoto thoma go rapela manifesta dilo tše di botse o kobe that energy o e defeat energy o ya o tliša dilo tše dimpe o tla bona dilo tše ka moka tšona di ka se diragale o tlo di fenya and o tlo bona ka matlho a gore ke nnete ntho e be e tlo diragala mara ke nnete ke e fentše ka thapelo le aka le manifestation ola waka so ke ra gore le seke la nyama ge le theletša le kwa ke dira reading go e tla dilo tša go se bega botse ke tshwanetse ke bolele dinnete ge e le gore dilo tše dimpe di atla ke mmereko wa ka gore ke le tsebiše o le kgone go di stopa le na le maatla a thapelo. Okay, ke na le the King of Pentacles, ke na le the Five of Swords, ke na le the Devil card ke sa tšwela go botša gore
ga matšatšantša ya go na tšhelete gore e tlotla ka ra bophelo ba gago. So le ba botsa ka tšhelete gore e tlotla ka ra bophelo ba gago, tšhelete e etla, mara ga e le gore wena you are surrounded by negative energies, ga e le gore wena o surroundile ke meleko, o na le manaba ba e le gore ba seleka, ba loya, ba o foša ka ditlhare, ba bloka tšhelete tša gago jwale tseba gore tšhelete e ka sele mo go wena. So ka o tseba gore o swetse o kwele today gore go na le tšhelete o tlo e kgwetšang beke yona eo, ke yona nako e le gore o e rapediše tšhelete e tle, o manifeste tšhelete e tle ka ra bophelo ba gago, o dire cleansing ya gago. Le o ka šomiša wa tlhapa ka letswai le o ka tlhapang ka lona goba whatever o ka kgona go tlhapa ka yona. Ba gašo nna ke rate go bolela ditlhare mo di-channeleng jaaka le diwašo, ga ke rate o di bolela because ka nako nngwe I know gore video tša ka di lebelele ke batho ba e le gore ba nrata fela goba ke batho ba e le gore ba lokile fela, ke batho ba o seleke jalo le bana ba le ba o seleka le bona ba tla ba di lebelela. And why ba lebelela not video tša ka fela le tša dingaka tše dingwe ba baprofeta ba bangwe, why ba lebelela ba tseba gore gantši re na le mokgolo wa go ditsebiša gore okay ge ba o dirile so dia solso, go thekga motse dia solso, o dira cleansing mmeleng dia solso. Already rena re fa batho ba le information ya gorena re šomiša eng, and batho bala ga ba tshwana gore ba tsebe gorena re šomiša eng. So batho ba re ba fa information, and batho bale ba dira di-research, batho bale ba botlhale, a se ba dule fela, ba tshwane nna le wena re dutšeng fela. Batho bale ba kwa gore o šomiša eng wena for protection, o protecta lapa la gago, o cleansa mmele wa gago, o protecta mmele wa gago, tšona le tšentši la o di šomišago le bona ba di tšea, ba thoma o di tšea ba di mixa tlhare tša bona tša meleko, nampile ba kgona go di feta. Next time o šomiša tšona tlhare tšene tšela re go botseng ka tšona ga di sa go berekela. Batho ba lebile ba go fenya le go feta, kore dilo di phatlalela le go feta, manyalo a thubega, mešomo ya fela, bana ba feila ka baka la gore re ga re ra le botša, ene ge re le botša ga re botše lena fela, le bona ba tsena mo channeleng tša rena ba thiletšana go diragala eng. So that's why nna ka mehla ke tona go botsane gore šomiša letswai. I know gore le letswai ba le šomiša, batho bale ba kgona go tsena ntse o šomišitše letswai, but ke gana mo ke felelang gona. Tše dingwe tše le wena o rata o di šomiša for protection, go tla tšwa go wena. Go sa kgone go sena letšo ka kgona o di šomiša for protection, sepela mo ka yang gona, e ka ba ngakeng, e ka ba moprofeteng, o no dira cleansing ya gago gana mola ba o thuše, o be gabotse o kgone wa attracta letšo di botse ka ra bophelo. Okay, and then yes, go tla ba le di-arguments nyana, e ka se ba arguments tše digolo ba ga gešo, e no ba mohlomong go ne go gagana le motho ka mantšu jalo, mara yona gagano eo o tlo kgwetše le gore wena e go tshwentše mo pelong, o tshwantse o robale bošego, o pala ko robala gabotse, o gare wa tena o sa fetše, o nagana ka ntho le e diragetšego ya go affecta emotionally. Le ge e le gore batho bale o kgone o ketoela goba mohlomong o kgone go ba botša tša bona, o kgone go ba botša tša bona, mara kgwetše le wena mo moyeng e o tshwentše mo moyeng. Ke tlo gopela gore o rapele, ke tlo gopela gore o be le nako ela ya go ke khumana kore le ka go ntšha whatever e leng ka mo monagano e negative, o ntšhe ka mo monaganong wa gago. You need only positive things. Le tla ntshola baoši ke na le di-signers, so le seke la makala ge ke kwa ke fela ke bolela ka dinko ke a blockega gantši. Okay, and then ke na le the devil card. Okay, ka yona karata eke o ka botšiwa kana temptation e le gore e ka tla mo go wena, and gape ebile e ka bole kore o kgotse le gore go na le ntho e le gore o gare wa e dira, and then ntho eke o ka ba le temptation ka re ga yona, so o be careful kudu ka gore ge o ka fall into that temptation, se se leng gona kore ditlamorago tša ona ke ditsikitlano tša meno, o tlo ke tshola o tlo lla, whatever decision o tlo e dirang yona bekeke, make sure e be decision tše di botse, decision tše le gore di tla o tlišetša success, tše le gore di tla o tlišetša lethabo ka ra bophelo ba gago. O se ka dira le tše le gore o tlatla o tlo ke tshola kudu when coming to mabaka ditšhelete. Re setse re nyaka tšhelete re na le ntho elane gore okay, anything which comes re tla e tšea, but wa kgotlelo ntho e atla mo go wena ke ntho e le gore you are going to regret. Se seng gape rata tšhelete o tla ka sepitinyana, ga re nyako go e berekela goba nako ngwe mebereko ga ego, then ra sokola, re nagana gore maybe ge re ka ya kae ra ba kgopela gore ba re fe ntho e le re ka di tliša tšhelete re ntše fela re dutše re ntše re thwala ka mokgonowe, maybe re ya kwa re sa tsebo gore re nyaka go thwala, but ene batho bala a ba re eletše whatever ba o fang yona, tseba gore ntho e ga e tle fela e tla o tlišetša tšhelete, mara wena o sa tlo ke tshola. Go na le di-sacrifice tše le o santse o tlo o di dire, o tlo kgwetša o fetša family ya gago one by one, o fetša baagišane one by one, o fetša di-colleague tša gago, batho ba ba leng close to wena one by one, o sacrifice. Ga ke tsebe na o tlo ipsina ka tšhelete la na, o tseba gore tšhelete kana ke kry-ile jwang ka o sacrifice maphelo a batho ba bangwe. So o be careful ka di-decisions tše o tlo go di dira yona bekeke. Ka mehla ke rata gore at least motho a try go rapela,
a try go manifesta lo tse di botse, o meditate, raise your energy. Akere e raise e vibratele godimo. As long as energy ya e vibratela godimo, ke a go botsa tšhelete e tlo no tla go wena, o tlo no ba le lucky ya dilo ka mokana ga tsona. And mare ka se le o dutse fase, o swantse o e berekele gore e tle mo go wena. Re se ke ra nyaka dilo tsela jaaka speedy, re se ke ra nyaka dilo tsela jaaka gore di tle go rena re dutse fase. We are going to regret. Ke kgopela le fele le lebelela di-video tse mo YouTube tse tša di ba bitsang confessions le fele di lebelela le bone bo batho ba ile gore ba thwetse go ka bantši ba confessa mola le ko rena o diragalang ka ra maphelo a bona ga ba ipsene ka ra bophelo and a gona motho a ka go ba thuša ka oka la gore le rena re tšhaba gore lo tsela tša bona di tlatla di tla mo go rena di tlatla di re affecta. So batho ba le ba bothateng le fele le lebelela di-video tša mohuto nngwe le tlo kgona go bona gore na ntho e ke ya go thwala e dira eng ka gare ga bophelo ba motho. Tšhelete ra e nyaka, tšhelete ra e needa because without yona re ka se je, re ka se apare, re ka se phela gabotse, mara ga ra tshwanela go e rata to such an extent mo e le gore re ikemišeditše go sacrifice batho ba bangwe. A re rage re e rata goba re e nyaka ka tsela e le gore re tsa re ema ka maoto ra e šomela, ra tsa gore whatever we get ke mphufutšo wa phatla tša rena. Ke a le leboga le be le beke botse.